Oh guys, hello. Ato ni Bay. Karon guys, magluto ta og kuan. Adobo nga manok. Chicken wings adobo. Yan yung mga ano guys. Ingredients. Ayan. Tara guys, lulutuin na natin 'to. Kasi nagugutom na ako eh. Nagutom na si ato ni Bay. Tara guys, birata. And guys, tingnan nyo guys ha. Simpleng adobo lang to guys. Adobo manok. Adobong manok. Bisaya version ni guys ha. Di ni Tagalog. Okay. Bisaya magluto guys. So, Bisaya version tayo. Bisaya nagluluto eh. Kristof ato ni Bay. Bugulano. Parintin ako ng mga tarsier sa Bohol. Mga tarsiers guys. Kailan mong tarsiers guys? Dakog mata tao lingit pero gamay nga mananap. Muna sa'yo tarsier guys. Sa tarsier ng Bohol. Basta kayo doon guys sa Bohol. Maganda doon. Libre kayo ng akomodasyon. Akomodasyon na sa akin. Guys, ayun na guys. Lagay na natin yung bawang at saka onion. Haluin lang guys. Haluin lang. Oh, sinong gustong matutong magluto dyan? Baka naman. Di ako marunong magluto. Guys ha? Ano lang ito sa akin? Luto-lutuan lang. Basta magkain lang guys. Ano na? Ayos na. Daanin na lang sa timpla. Diba guys? Sa timpla na lang daanin natin ito. Ayan. Surod natin ito guys. Luya sa Bisaya. Luya sa Tagalog. Ano sa Tagalog oh? Kuhan yung ginger. Luya. Ginger. Kuhan. Luya. Hindi yung kaning Bombay ba ahos? Bawang? Sibuyas ka ba? Maglipog mo ko sa kaliso dan bawang ng kuhan guys, oy. Onion? Lipog ko na guys. Ayan, ito na mga guys. Ayan na mga guys. Ayan na. Ayun. So, haluin lang natin. At ating
Paano yung saglit guys ha? Ipa fry natin ng mga 1 minute siguro. Saka balik na rin. Para ano manugsuot yung ano niya. Manugsuot yung ingredients nating nilagay. Yun. Ayun guys, tuyo guys. Tuyuhan. Tuyuhan at sukaan. Ayan, sukaan. At ito guys. Ayan. Mabango guys. Bigyan natin ng bell pepper. Bell pepper. Bell pepper. Tuloy lang guys. Ng kunti. Tuloy lang. Parang palaka yung ano ko guys ah. Adobo ko guys ah. Hindi ko na hiniwa kasi guys. Parang palaka nagsianuhan. Nag-i-split. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Basta maluto guys. Ayos na. Tapos yan guys, lagyan natin ng tubig. At saka pakuluan. Pre, lagyan na rin ito. Lagyan na rin dyan. Para malasa na. Guys, kuluan lang natin na mga 15 minutes. 10 to 15 minutes. Depende sa lakas ng apoy. Yan. Yan guys, tingnan na natin guys. Yan guys, kunti na to guys. Kunti na lang to guys. Kunti na lang to guys. Lambot na guys. Kunting asin guys. Kunting asin. Kunti lang. Saka haluin lang guys. Haluin lang. Mas gusto ko kasing may sabaw kunti guys eh. Para pagpagana ng kain. Sarap sa kanin guys pag may sabaw konti. Pag native chicken guys, yun dapat mag-adobo nun. Yung walang ano, tuyong-tuyo talaga pag native, kasi medyo malansa yun. Native dapat mag-adobo ka nun, tuyo talaga. Ito, di naman to malansa guys eh. Hindi naman to native. Guys, another 2 minutes guys, 2 minutes. Ayan guys, enough na to guys. Ayan guys, isi-serve na natin to guys.
sa ating lalagyan guys. Yan. Pwede ng ating manok adobo, chicken adobo, Bisaya version. Sus, sarap guys. Naanaba ka talaga dito guys. Pag kumain ka ng kumain guys, mananaba ka. Guys, sus, lasang-lasa. Yan. Guys, tikman natin guys ang ating niluto. Tikman. Ito yung kakatulan natin. Anong lasa guys? Guys, It's the motherfucking Eagle Double G. ito ang manok yan. Ito guys. Lami kayo guys. Yan. Di na tataman guys. Bye bye guys. Amping tanang. I gave you my heart.